Kardom pinyada babirta longpen nilisami rani dimungpi. Tangte pinyada babirta arjuita. Song trok risim kangtang keoratum lapen Assam government atumangbong lamdon kacetok atengpen GT nipa hinyarni dipu alberta malong karbia lamta non ke official language and longpopu amai kapidopona birta nangle. Risim kangtang keora song trok pen central government lapen state government atumangbong lamdon kacetok atengpen isi pacun bombang bongpen GT nipa hinyarni puthot karbiang long atapan mesen abirta. Laki karbia lamta non ke bang akheason official language paman pon. Karbiang long autonomous council CEM Dr. Tuli Ramrong hangpen ke phapon amayalong Karbiang long autonomous council EM atung dung sing teron Mangal Singh Timung Suljorong Par Madhuram Lekhe Rites Inghi MEC atum Kadom Terangpi Zoni Timung Mongwei Rongpi Pabitro Rongpi KSA Pen Thang Singh Timung KCS Ameipu Chandro Singh Kro CEM Barim Johnson Be Lapen Prek Jam Hampang Asong Atum Cetong Don. Kecil 3.2 dan 3.4 malah so close attention associate and official language laso put has been student organization ke doan kargil watcher song pi tumta dulo lapen ke KSU lapen ka student organization tumta du lapen ke Karbi Cultural Society KCS pencenglok Karbi Lamya Tamai lapen ke Abarim ACM Joson Be pencenglok mujarian set tumat hai tu batulo lapen ke Karbi autonomous sponsor ilong kaman jam lapen EM MEC hai batulo MLA ke hai udah singling pencenglok langsung hangkan MLA di mana lapen ke official Karbi autonomous sponsor tekdan abang kuang kita dusi ini cek Roy Sarlo laben song trok London ke cetok atum ala tuman ta dulu cek Roy Sar si official language ke Kargi language si ke manang po laben associate language ke non ke all India all Assam ke thongget Assamese Boro laben ke Bengali lasi Karbi alam tami associate language ola samang kangamuan ke associate language se donglong nang pu positif cerai lo dan song ke doa na tunta abari mas CM pencenglok song ke doa tunta cekroi sarsi fini rakyat di kono laben itu kan autonomous council ta 3.2 laben 3.4 ateng kan itu isi kan itu galan po bagus sistem government partai lo ke lagi prajin kan juli po Pulonia hitia long room krehenia hem mate cho George lang ahem ki kim kirang jiapha GT nipa hiniarni ada por phai kresia por malong pen Puloni MAC kangbura kiling lapen Haragat MLA Dorsing rong hangatom pen long e sompon tang no Pulonia hiti non aning kan thom ke bak dopo bonta kating trana theklong le Sita me pining aning kan pen Puloni constituency MAC lapen Haragat MLA atom pen Pulonia long ta pating tholo nangpu kamat hapen long e sompon Puloni center ahiti an so se kapaching thur pon thu jia phan claim pon thu popusi long e kisom amaya long MLA Dorsing rong hangpen ningje Bangalore Thomas Council pensi sil tumpini rak Puloni center town da Puloni along market complex si 50 lakhs market complex room terhini doi so along ipini sompon no si teklo joni on hamangbo bakso hem patang pen center Puloni labangso town committee panabang tu hen awar po tapente town and country planning pen on scheme ke deng poni bola si jin pen itu dak sen Puloni Bazaar tame do pai tur poni panabang tu bon po tapente weekly market labangso ahem tame non teklo jon ba kilo puta mate dak pai hum cap la hum kri ni ba
ahem nang let di weekly market la non long let hok mom adim sing itu weekly market pada kilo dan malah abarim weekly market bangke C2C putar atau tapi long let pelengi ansi kisi tapi engkan si kan engkan yang bong kolonia bajar se tame itu mesen pen lang mejot pen la bang so alira champon pen hiti borba ke klem tumpan bang bang so pajir pen kemci ada sarla dakla kolonia bajar long la bajar ke pathi tu ji pai je sikpon dama sir bajar ke pathi madela ke tutang along le an kikim garang patang det pen pi ke metang jung along le dum bang nang klem mun bompo nang dam dum bompo dukan bajar nang pathi dum bompo ai tum town committee mada bajar committee along le kon madu la suada pian etum kenang suat son an klaim pon dia pandame non ningkan kep bang ningkan krep bang nang koki jadi la so ke klaim mang bong si la dungarai an ke bang jung long le pudung da bang hiti borwa so ke klaim gedam ini at lutan de kita nang kita dun po lalu te me rapet po the rapet Medical asai kam lake rap de ratom keso kion e hot dowa imu ing preme hong kipi pon cha phangsi sarkar pen pathik pon lo la so teng pen kar biang long angkang atok anu hawar along rat atom joy ke pen se kachelang long ja phan pura along medical sub center kimrang pon lo la son se upper day hori wo phong han se rong along ki kim kerang tang along medical sub center hem non puta kangpu pedada jok hem ban mande Karbi Anglong atokano medical sub center hem kimrang pen thangnat amo kapawang weda songsi duar bagori constituency ka parlo upper day hori wo phong hanse rong along kidam tang pen nanga mingkang pen rata phan mathasi medical sub center wan pen kimrang pilo Laso ahem ki kimpen ajok adungarai ki duara ratum aning karong so kaya mata dolo. Ate medical sub center long ki so kiun e horason doa imu bake long pupusi aning ti therin tilo. Sidame laso medical sub center ki kim kerang kapatang ning council ke pleng te tapita kang pupon pedera jok hemban mandetlo. Lasi non medical asai kam arpukideng IM suljorong parpen laso a medical sub center kapareng Japan sai kedeng pong Japan ratatum pen joringri lapen local mesi mate EM Richard tok bisita me laso puthak kachelang dun Japan ronga ratatum pen kachoningri pado non malam sopra phan birta mo ingtonix na আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক Kanj Juice. Madam, aprangsi kadogowe kar bianglong ada tuhan isi birta keme adimen longsoning jai lapen el sabso nilang mari tuhan ajuni ri bangla pulo nili asabso kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel masinali tung kan isi hini birta keme do harso birta bangke number 1 bangke kar truck driver teman ans tame anam mate ador kijun pensi ok ans tame pachokono ko ador lake ok an pensi harusi ajat ole tuisan harus pensi chokono ko lapen ala driver pustame jas tame da RC number bansa tikang nam pol pen kopia bus driver kopia auto mehentem da amen tikang nam pol pen te harusi ok ans tame chokono ko lapen atake chokono ji athanga bangalalo ka ok doji lang ok doji ore lang ok ka ok ek ok ore karbihan an kopi ma gacho ke labangke dolablo suppose karnu bahaji kalangdang kang moy head labane dolablo nang humri ikha lapen ako nang system nang visit ikha kardong Dihena mopit puthot birta lo wang thuik lo Rong Ari M School longa than bang Maneswar Kalita kidam tang pai ni phai thom ke parni
Metang asai kacedam pen school hemta ledam de lapen hemta nangkachele thuthe da puthak usuka song pen prabjin pen majo katum leke ponsita kilo da prangja phan kapachini kedam tang pai pai ni phai thom ke parni langhina longkido mate samei langso education block arlo kedo rong ari ma school thanbang moneswar kolita kangbocho kaputhak usuka song pen karbianglong district administration hin pen sai kedeng serak japhan pachini pon lapen madhua tumle thanbang moneswar kolita phan nepon pusitame aduk ingho hepin pen kelo serak japhan ta pachini po thanbang atama phan jong si laposona sai claim rong pulote rongarlo inglongar lok a school amokha along thanbang atum dam haibang vidat popusi usuka songja jintu hazorika pen niche যোৱা 30 তাৰিখে লাঙিঙৰ মনেশ্বৰ কলিতাৰ নামৰ এজন ব্যক্তিক যোনটো শিক্ষক তেওঁ যেটো স্কুললৈ গৈ থাকোতে ঘৰৰ পৰা গৈ থাকোতে তেওঁ বাটত নিৰুদেশ হোৱা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছো কিন্তু আমি হে হকমান বাইণ্ডৰ থ্ৰুদি জনাব বিচাৰিম এই বিয়াগুম প্ৰশাসন স্মাৰ্ট পুলিচ ডাঙৰীয়াসকলে অতি উগলে এটোৰ ওপৰত তদন্ত ইমিডিয়েটলি কৰিব লাগে যেহেতু তেওঁ এজন স্কুলত গৈ থাকোতে তেওঁ বাটত যেহেতু নিৰুদেশ হৈছে কালি আমি উচুকা দলে আমি তেওঁ ঘৰত গৈ আমি দেখিবলৈ পাইছো সৰু সৰু কনমান ল'ৰা ছোৱালী আছে এটা 1.5 বছৰ এটা 6 বছৰীয়া এটা আটাইতকৈ দুখ লগা বিষয় কথা এই কাৰণে আমি ক'ব বিচাৰো যে হকমান থৰি দুনসকল দুষ্ট চক্ৰে এটোৰ ওপৰত যদি জড়িত আছে অতি হুকলে তেওঁ বিনা চৰ্তে তেওঁক যাতে মুকলি আকাশলৈ তেওঁক যাতে ঘৰলৈ তেওঁক যাতে ৰিলিজ কৰি দিয়ে সেইটো আমি দাবী জনাইছো কাৰণ সেইটো আটাইতকৈ এজন শিক্ষকক যেনেকা ধৰণত যদি অফিচিয়েলি স্কুলত গৈ থকা যদি অৱস্থা যদি তেনেকা যদি হয় তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত ভিতৰৰ অঞ্চলৰ মাষ্টৰবিলাকে তেতিয়াহ'লে স্কুল যোৱাৰ যোনটো শিক্ষা অনুষ্ঠান তেওঁলোকে যোনটো জ্ঞান প্ৰদান কৰিবলৈ সেইটো ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মাষ্টৰবিলাকক একাংশ ভয় খাব সেইকাৰণে আমি জনাব বিচাৰোঁ যোনসকল যাতে এই জড়িত আছে তেওঁলোকে অতি সোনকালে এইটো বিনা চৰ্তে যাতে এই শিক্ষক মনেশ্বৰ কলিতাক যাতে মুকলি আকাশলৈ তেওঁ ঘৰলৈ ৰিলিজ কৰে বুলি আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ পিনিয়া দাবা বিৰতা বাংকেলা পাঁচি কাংটনিকলং